nanjye singiye kwicwa n'amazi da. amenaguritse nzogesha zapfurundi sinzapfa nkugwishe abantu bapfuye badakiranuka. akareka abagore hari abagore bagirirwaga icyizere n'abatakigirirwaga, ariko icyizere wakigirirwa. uwuhe wagiriye icyizere? kubera ko ufite iminwa baramuhamagaye kubera ko ufite iminwa z'imituku, ufite iminwa nk'izo abantu bagira inkoko iminwa z'imituku. inyago kubera ko afite iminwa z'imituku zimeze nk'abantu bagira inkoko z'ibisi, meze nk'abantu barya kuduhinja. iminwa z'uno mukobwa ntabwo zigeze zihemuka pe. Nepo yo imeze bite? ni sawa brother, imeze fresh. sha turaho twakubuze. Ya nimugira neza. wari wagiye heze? Niriwe ndi mu kazi. wagiye gupagasa? Ya mba nagiye guceba amafaranga. Mwana ubu turaye mu Ruhengeri n'inyogoye twahageze turasikira. None se Nepo arame muracyari Musanze? turahari mani, turaye mu Ruhengeri. Muraye turaye kwa mukecuru wanjye mani, mfite tante. Wafite mukecuru? kuri WhatsApp kare. None nyogoye umudamu wa muganga ndi twavuganye yabyemeye? Hi Serine Sheri. ziriya nka nzaziragira. Ya okay, uze ndi umushumba n'ikirango. Ya uze nyine Nepo yo ya muze kubiganiraho mani uburyo nta kibazo mugirane, nta kibazo rwose, nta kibazo kirimo pe, nta na kimwe. ya ariko mumeze neza? nta ribi, inyogoye yamenaguritse, ubu ngubu yajanjutse, yasandaguritse, nje ndaturika yaturaguritse, mugirane ntakubeshe. ntakubeshe ndi mutaraga. zizajya zigutoroka zikajya konara. ndi umushumba nzagura ibote ngo ndanguze nambara na kabuti sinzigera nsinda. Mugirane ndagukunda. oya uzi se umva umukaza inyogoye ntago yazita. Ndi kubona nazi sizamucika. Murakoze. Ngiye kumyutinga ndagumaho ndababyumva ko si muri salo hari Nepo nawe ni umuntu w'umugabo. Ngenze neza ko biri bugende fresh. biragenda fresh. Njyewe ndashaka inka. Kare turabyuka ari kuja kunkaraga ya telefone meskun. Ya muduhuru kwa mu gitondo uragenda ujye kuri salo yanjye bakogosha usaba nabishaho. urajya kuri salo bakogosha bamara kugosha asigaye